Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Inteng, nakitak ni Marikwanang nga agpurpuros iti mula na amangga. Mangga? Wen, ayan tayo naluom abunga ti saba. Apa iti saba? Mga laak iti ipadawat ko kan ni Marikwanang. Anya? Padawatak, tapno padawatan naktumat iti bunga ti manggana. Agbarter kayo. Mapantamit na nagdalaw si Jay Bangkag, tuyang. Anya, Masapul nga sa ganaan ta, ti pagmulaan ta, inton pa nagtutudaw. anya ngay matiimula ta iti bangkag ta. Mulaan dan to iti bukal ti mais. Sa bagay, kay kayat ko ti mais ana iling taba daw. Di mo kunain nga kanam amin abunga ti mula ta mais, tuyang. Naa, imbagak ayamot akas ta. Dagiti lang reject ti kanam. Taila ko ta, dagiti napipintas. Anya, At dagayang bunga na dagiti mula yo asaba maribanan. Ay wen, Marikwanang, imayak, ta ipadawat ko kan ni kadagitoy. Ay, agyaman ak maribanang. Ay, agpurpuros kayo gayam kadagiti bunga ti mulam amangga. Ay wan maribanang. Naimbag lang nga ilakok at tinaduma. Ay, kasta aya, maray. Ne, sang katalyaw mo matan tinakabasket abong at timangga. Ha? Mabiit laang maray, tapadawatan ka iti bunga timangga. Ay, agyamanak, Marikwanang. Kunak no saan amang tad ni Marikwanang iti bunga ti manggana. Anya? Wen tatalaga agumura ak. Ay, isugayam ana ibayag ka. Ta inururay mo nga ikan nakaiti bunga ti mangga. Ay rumbag laeng apadawatan nak. Ta pinadawatak mag. Yay. Ipadawatan. Tapos namnamaam apadawatan na ka. Ay kat syempre inteng. Ay, saan nga ron abarter ti awag da? Ha? Nga may no makibarter ka. Agtulag kayo nga agsinukat kayo. No agpadawat ka. Di mo urayan nga da sukat na. Nakitakmat nagpuros ni Kwarog iti bunga tinyug na. Ket? Mapan ko man ikan iti may sasapad a bunga ti saba. Bareng ikan nakmet iti nyog. Di ka pa ila mapandumawat no kayat mo timangan iti bunga tinya. Ha? Kasanungay. No padawatam ket saan nakangaikan. Na Day taki din ti gumurguraam to ko ni Kwarog no bilang. mangtad to siguro ni Kwarog. Sa pa'y kumaa. Ay konsensya na mutan no padawatak kat di nakmet padawatan. Ay Kwarog, at to'y tinaloom abunga ti saba. Para ken ka, awata mahon. Ay na. Nagmayat mo ti loom na gito yung asaba. Anti ba na? Wen ipadawat ko ken ka. Ay, agyaman na kantay. Kayat ko ti mga iti saba. Kwarog, nagpuros kagayam kadagiti bunga ti mulam anyog. Unantay. Na, awan manlat ko na apadawatan nak. Imot. Adda ka di pa urayin niya, wantay. Ay, awan Kwarog. Sige, panawan kan. Ay na, nagimasan ti mga iti saba. gumatangak man kadagiti bukal ti mais alakaw Marikwanang. Ipakanyo iti manok yaw? Saan? Imula mi iti bangkag may. Mula nyo gayam iti mais ti bangkagyaw. Wun maray, naimbag lang nga daapitan mi inton agbunga da. Ay, naimbag kayo pay. Tada bangkagyo amulaan nyo iti mais. Wun mo't Marikwanang. Inteng,
Nagloko mo tanday di akwarog. Naa. Di nakman la pinadawatan ka dagiti bunga tinyog na. Uray may sala ko ma. Ay amangan met no nalipatan ng itinang tide. Makumikom kit di amangan iti impadawat ko asaba. Imbagam kumaakayat mo ti dumawat iti bunga tinyog na. Ay, common sense matan inteng. Ha? Imot kit di ani kwarog. Anya? Ay sus. Madiday tang aramid mo. Ente ko na niyan tim aba ng bunga tinyog makwaraw. Awanan na ang kail. Ah. Impang ko amin na ni Jay Ilay. Aya? At dang namin nag-order kanya kagayim kao. Kat binayadan na amin. Sumulagam Ay, kaya tsuka diti mga nitibunga tinyaw gang kail. Ay, umuli ka man nga ron. Tamang puros ka iti iyawid ko iti balay. Ay, katuwa na ang kail. Mabit lang. Tamang ulyak itinyaw. Pinadawatan nak iti bunga tinyaw ni Kwaraw. Ay, padasek ko maapadawatan manen iti bunga timulak apin niya. Ang Ay, saan nakaapinadawatan ta eksakto lang nga order dati pinuros na idi. Kasta aya, inteng. Naglay ka nga agpadawat iti adaken ka nga biro kem ti sukat na. Ha, Nakilo ka unay. na Maditi kasta nga aramid mo. ah, Di mo lakat idiretso apasukatam ti saba. Wano ti anyaman nga itid mo iti bunga tinyog. na Iruginan ti panagtutudaw tuya. Wan nga raw na imbaglaengan tanakamulatan iti mais. Sige, itudom lang, iti napigsa. Uray ta nakamula kami mitayin. Na Adan tumanan ti pagkwartaan ta. No agtubaw kinagbunga dagiti mais. wan sigurado dayta. Kasla kaano laang dayday. Ita, aglaklako kayon iti bunga ti mais yaw, maray. Nagbiit nga rod maray. Nagbiit nga glabas ti aldaw ken bulan. Un maray, nakunamon. Anya, gumatang ka iti bunga ti mais may marikwanang. Alaman nga rod maray. Napyala nga da iluto kan ilakaw. Ay katwan marikwanang. Ano? Naghimas May samot na takakanan. Ginatang ko iti tersina ni kagawad ko anang angkail. Sino nga tayo tinagmula iti mais? Mula ka no datata ba daw? Ay, naimbag man. Ta napanunot na tinagmula. Unang kail, naimbag lang da pakiramanan iti mais. Ay, ito kasta. Ibagak ka ni Banang. Ta mapan gumatang. gumatang kapay laeng aya inteng. Adamat bukbukal dita. Na, Padawata mon iti bukal ti balatong. Tapno padawatan da kan tumet iti mais. paday ta ka man din ako nak. Anya kumatidakas na ngay. Amangan nuad adupay ti ipadawat da. Si kalat ta nga rin ti makaamo. Na, sige. Siya kun ti mapan, tapadawatak iti bukal ti balatong amay sa akilo. Sige, padawatam ni Marituyang. Jesus, di mo pa ila ka idiretso makibarter ka, ta isumula turong na. Ay, madi inteng. Na. Kayat mo nga rod, amay sa kilo laeng matabo nga ti mais ti ited da. Kanya pa nga no di kasta. Ay basta, padawatak ida iti bukal. Anya ti amaw, numas adupay abo nga ti mais dati ipadawat damot kanya. Anya ti baga maribanang. Ay maray, imayak, tapadawatan ka iti may sa kilo abukal ti balatong. Naimbag man. Tadagayang bukal ti balatong yumaray. Ay adda Marituyang. Ay, wen gayam, nagpuros kayo gayaman kadagiti mulayo amais. Wen maray. Tapno addamot pangkamat iti presyo ita. Medyo nangina ti bayan ti may sakilaw. Sige nga rod Marituyang.
Mapanakon. Aywan maray, kat agyaman nak itintad mo abukaw. Gumatangak man lang iti lakom amais marikwanag. Wan at dapay mat nabati alakok amais dita. Amam, imot dayjay amarituyang. Ah, Pinadawatak. Ngam awan apulos tinted na. anya. Iso nga anusak man lang ti gumatang nga uray nangina. Medyo nababati presyo na dayta, maray. Ngamin, reject da kita. At dadadaol na. Anya, ay, makitam dayta. Ay, di dalakat impadawatan da kita reject da. Mabalin matkit di amakan. Iso na lang ta, babaset kan at dadadaol na. Saan akong agumatang, marikwanang? Oray na baba presyo na, no reject mo't laang. Anya. Ninto pa'y badong kat di nakpakanan itinasaya at abong at maes. Anya. Dagiti laeng kanu at dadadaol na, kan babasay ti mabalin akanan may. Ay na yan no kasta. Kunam lano asino ngagsasauday ti amaribanang. Pinadawatan na kakano idi iti bukal. Ay nga pulaw sa di mo pinadawatan. Na, kinapudno na maray. Para lako dayjay, saan may nga padpadawat. Kat pinadawatan nyo lako man kadagiti mabalin pa'y amakan nga oray reject. Oray to pa'y dagiti reject kat pailako ni badung kaumaray. Ay sabagay Di ko na siguro ni Maribanang sukatan niya o dya impadawa na iday. Imbagak ngamin aya apadawatan na kami kat saan mag, ha? Ha? Ibagamday takin ni Maribanang maray. Nagbastos kamatayin, marituyang. Pudno mga main, awan imbagbagak apadawatan nak maray. Hay, agbabawi ak, no apay apinadawatan kayo pay laang. Anya? Nagawan kit diti konsensya yung agasawa. Di yu ammo ti agsubad. Alawon, iso no isaw, awan bibiyang kaw, nagkuna nga may nagpadawat ka. Kalpasan na, agsingir ka, no di ka kat laglag. Ay, agyaman aktaimay ka, kwarog. Tanoawan ka lang ata. Antay. Ay, Jack Ambaon, ang mga no naggabo kami ka ni Marituyang. Kasano ajak bumanlait kada kayaw? Kat aga pa kayo umatay. Ay, anya din ang ikaw. Daan tibanang kananatuyang angkay. At tawi, intulod ko ni antay. Apay aya. Ay, nagapa kami nga road ka ni Marituyang. Kasano? Iso lang nga rodan ti pinadawat. Ay, apaw day tamadun. Agam, baribar mo't nga minti pa nagsungsungbat na kanyak. Sige angkay. Panawan kayo pa'y kini antibanang. Ala, agyaman ak iti panangitulod mo ko ni Antim. Di mo lakot pinadawatan mo tayo, iti bunga ti mais, nagadumay. Awan mo't ngamin imbaga na apadawatak iti bunga ti mais. Ay uray man lukas ta, at daking kaday ta. Ti kagurak, ibaga nakit din nga imutak, jak amaw ti agsubad. Tinasaya at mga laka iti mais, tapadawatan ni Maribanang. Anya? Si ka mismo, ti mapanili balayda. Makikapya ka king kwa na. Agkaro ba kayaw? Kung nagkumari kayo pa'y. Sana nasaya dayta, ngagapapa kayaw, tuyay. Nay, adda tao, inteng. Ilukat mo ti ridaw. Sige. Ay, si kamagay Marituyang. Siya nga road, kapitan. Di nakadi pa unugan. Ay, ala, umunag ka. Ada ijay ni Marim Abanang. Ay, agyaman na, kapitan. Ay, Maribanang. Bunga ti mais, 5 kilo daytoy. Ay, manungay ti bayad daytoy, Marituyang. Si Kamut, saan ko apabayadan? Ipadawat ko ken kamaray. Ha?
Pakawanan nak no nailawan ko tinagsauken ka itikas jay, maray. Maray? Siyak man tinagbidot, wano si ka. Siyak latan ti umasidagken ka adumawat iti pambakawan. Umayak makikapya, maray. Ay, kasta ka day, Marituyang. Nawan, pakawanan ka. Ay na. Agyaman ak maribanang. Wen Maray, kinapudno na. Kastamot lang ka, ti adda iti panunot ko. Ti makikapiyakan ka. Kasta ay nagsaya atan tagpada tagayam iti kapanunutan, maray. Wen, Marituyang. Iso pakawanan na kumamit. Amok, adamat nagkurangak, wano nagbiddutak. Maragsa ka na. Nagpinakawan kayo lang ka ni Marituyang. Wen, inteng. Ay naimbaglakit din. Taimay dito'y ni Marituyang. Mayat Sana all ako na dagiti agtutubaw. No kasta nga adda saan nyo apag kinaawatan. Orno sa nyo lang. Ay, wen naamiris ko nga men nga adamat nagbiddotak. Nasayat no kasta. Iso nga inton maminsan. Doagi padawat kanto iti adaken ka. Pangaasi. Di mo naman ti supapakdaken ka. Ay, wen inteng. Saan gaya man nasaya at agpadawat. Amang namnamaak iti supapak na. Tamasaktan lang tiriknak. No kasta tinamnamaak. Pipiapay no agi padawat ka, di mo naman ti supapak na. Isupay ti adda supapak na numaminsan. Wen nga rod inteng. Ay, agpay suday ta. Agbaliw ka na. No muna tamay sa akpay mga rod barangay captain. Barangay captain nga asawam. Ay sus, kababae no di ka agbalay. Ay nanabanang. Saan ngamin anasaya at ti agpadawat? Amang namnama iti sukat wano supapak tim padawat yo. Tasaan anasaya at dayta nga ehemplo. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Antinati Yadaw Constantino Soliven. Iti naragsak a panagkasangay na ita. Happy birthday, Auntie. Ala, sige! Ditan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.